यलया जय मनोहर बिहार्य गोसाले चिन्च्या गुबाहाया थकाली आजुपिन्द मकदान बिगुदु सुवाले चंगु बिहार्य मकदान बिगुज्या जुगुखा पहिला आजमी विजयी आजमी बेला आजमी द निमन्त्रण अन व लसुना काजी अले अन या चाहिँ आज सगन थलाइन चुना आजमी द चाहिँ दान प्रदान जिल्ला अले फेरि जसो दिगा आजमी चाहिँ छिन्चावा आजमी अले चाहिँ न्यावा चाहिँ वसबा न्यावा दिगरा ओसा न्यावा चाहिँ अइबिन ठ्याक अइबि चाहिँ सुबा पिन्सुबा उबा गुजुबा यसबा अनि चाहिँ आज अइपिnya मन मागा थियो मगले चाहिँ आउगे छिको पाल्दै म त्यहाँ अले गोजा त्यहाँ आख्यो समसिक त्यहाँ अले उत लाइन फुजे टाइममा अले अन ओ यसै उगे त्यसै अले फुजना लरा आगमा ठोचाइ चले जो चाहिँ जिउ बाजे पालन चाहिँ हाम्रो जिउ ठेवला टाको ठेवला चाहिँ 6 पस्तो जो लगा हजुर थो नभए बाजे चाहिँ याका चाहिँ चलाइन आउँ जुल अले बाजे टापा गुम्बडी चलाइन आउँ लक्ष्मी डरा इम्बडी दो अले वस्पोले क्यापी निमु जुल मुनिराज धाम हो सिद्धिराज धाम पनि जुल अले वस्पोले पे चाहिँ निमका जुल अन लिप चाहिँ हन
वेक छमेसे चाहिँ सोम क्याजुला छमेसे चाहिँ छमे क्याजुला अनलिबा न वसो वेकपि सोम अले मेमपि सोमेना आचै जम्मा खुमजुलो गुठ्याटा खुमेसे चाहिँ वर्ष चाहिँ चलाइनाउन छोड्दै विशेषना चाहिँ सुबालेजके खन्डु मेठाल थयापि खन्मरो मखला मेठा चाहिँ अठा लस्ता एपि चाहिँ जुल आठो चाहिँ गुठियरगा चाहिँ परम्परा नि जनाया चाहिँ जुलका मकदान या छुछु दानी आठके चाहिँ हजुर हजुर वो बाहेक चाहिँ आज भी चाहिँ यहीले चाहिँ थो छटलङको हेर्थेन थो यहीले चाहिँ आज भी सबले चाहिँ डाने चाहिँ हरेक चिज अथवा वा जाकी मुसा पालु ठ्याठ्या मुसा त अन चाहिँ ची अया किस्म चाहिँ जेगु 15 रामले धान चाहिँ दु वे दु ख किबन दनि गा चाहिँ जिमसम बस्यो मलाई मका चाहिँ धान भ्यातो सायद चाहिँ आज पनि त चाहिँ चिकुसनी दिया चाहिँ मिपन्ट लागि चाहिँ भ्यूला खला अब मकले चाहिँ छिसा चाहिँ डिपडान गायना छ होगा डिपडान बनी चाहिँ आज कार्यक्रम सुरु लागि चाहिँ आज पनि त बिदाय टाइममा चाहिँ ओ मकले दुनी चाहिँ मोटर तया चाहिँ बिदाय हो सुबाया न्यामु थकाली आजु पिसा चिन्चागु बहाया थकाली आजु पिन्त लस्कुसियाना पञ्चदान ब्युगु खासा अनलिपा मकले पाल्चा च्याका मकदान ब्युगु खा